Ukmi Waklanbor hadok prapoin praha Richter scale laki unestep. Ha Petro Pavlovsk Kamchatsky Russia iwara penbut sa tsunami hakalan ga duriau ba Pacific Ocean. Katkam wakhan ga United States Geological Survey uni ukmi ilu ar prapoin nyau kilometer sepok khandau wairau buat sagi kmi ukian. Adin uni ukmi wa prapoin pra laki u deki wangi kmi warap kian Waklanbor rupoin kande wan rupoin le ha Richter scale. Adin ini debut sa tsunami wajrong limiter hadok sumeter Hakam Chatka Karkam ong Regional Emergency Minister ko Russia Sergei Lebedev. Hagiri bertai kam Japan wa USA Hawaii da pak go Korea ibru emaro duriau. Tsunami da kata go le ye chnong wa emar yang mi singi Russia hai wa radap ko hai ni chnong wa emar jarngut gibru. Hadu open mi yang ni kubor da poi le tsunami ha Hawaii. Офигеть! А у нас землетрясение. Пошла волна цунами, вода пошла цунами, вот захлёст пошел большой, ну небольшой, тихо, тихо, пошла вода, раньше назначенного в 50 ожидалось, ого-го, наполнение воды. О, машина там осталась, а люди остались. Все, вот,